Twongeye kubasuhuza rero, nitwa Menya Stefan. Ndagira ngo mbashimire uburyo mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu, ngira ngo uyu munsi twiganirire uburyo wamenya igihe uzabyarira. Ngira ngo hano muri kuhareba rero, ndagira ngo mukurikirane mutaza gucikwa. Uragenda ukareba application yitwa Play Store muri telefone yawe, Play Store. Hanyuma iyo umaze kuyigeraho wikandaho nk'uko nguko mbigenje, hanyuma ukaza hano ukandikamo ijambo face mama. Hano urabona ahantu handitse gestogram face mama, niho uhita ukanda. Umaze kuhabona rero uhita uza, urabona ni nyinshi zitandukanye. Uza kuri ino, ufate ino rero dukoresha, ukayikandaho. Hanyuma hano haza install, urinstalinga, uretse ko ngiye birimo ariyo mpamvu. Iyo urangije kuinstalinga rero uhita ubona ko haje akantu ngo open, uhita wakanda ukayifungura. Iyo umaze kuyifungura hahita haza iyi ngiyi. Ndagira ngo nibasobanurire neza. Aka kantu gatukura kavuze umunsi wa mbere wabonyemo imihango uheruka. Umunsi wa mbere wabonyeho imihango uheruka. Reka twifatire ko uheruka imihango mu kwezi kwa cumi, mu kwezi kwa 10/2020 ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10/2020. Bisaba kwitonda kugira ngo bishyiremo neza. Makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa 10/2020. Ni ukuvuga ngo hano hasi bita byandikaho, harabona handitse ngo RMP, last menstruation period, ni igihe uherukira mu mihango, itariki ya mbere wabonye iyo mihango. 25 z'ukwa 10/2020. Hano hasi hitazaho labor date cyangwa se igihe uzabyarira, ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8/2021, ni igihe ushobora kuzabyariraho. Hanyuma rero ahangaha bahita bakwereka kandi gakurikiyeho ibyumweru inda yawe ifite, ni ibyumweru 36 n'iminsi 4. Hano akanyuma gahera ni uyu munsi, ni ku itariki 8 turi z'ukwezi kwa karindwi 2021. Iyi application rero iyo utayifite ushobora kuba wagenda akagakoresha ukakagura, hanyuma ukajya ugakoresha wibereye iwawe mu rugo, nabwo ntawe biba bitandukaniye cyane n'ubu buryo. Reka twikomereze bereka ubundi buryo ushobora gukoresha. Buno buryo buroroshye cyane kuba wabukoresha. Ariko reka nkwereke ubundi buryo nanone nubwo bugoye. Ushobora gukoresha ikaramu yawe ukaba wakarikira, cyangwa se wamenya igihe uzabyarira, cyangwa se n'igihe usigaje. Ndagira ngo twikoreshereze aka gakoresho nk'aho ari ikayi. Nawe rero ufata urupapuro rwawe n'ikaramu, hanyuma tugende. Twabonye ko uheruka mu mihango ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10/2020. Kugira ngo rero umenye igihe uzabyarira, kugira ngo ubimenye, nuko ufata 25 ukongeraho iminsi 7, ku minsi wongeraho karindwi, ubwo bigahita biba 32. Hanyuma 32 z'ukwezi. Kugira ngo umenye ukwezi rero, kumezi ari hejuru ya 3 ukuramo gatatu. Ubwo ni ukuvuga ngo 32 z'ukwa kangahe z'ukwezi kwa karindwi, kuko 10 gukuramo gatatu ni karindwi. Kumwaka rero mu mezi ari hejuru ya 3 naho wongeraho rimwe, ubwo birahita biba 2021. Sorry. Murabona rero 32 z'ukwa karindwi 2021, 32 ntizibaho. Ziri kujyana, 32 ntizibaho, kandi ukwezi kwa karindwi kugira itariki, ukwezi kwa karindwi kugira itariki 31. Ubwo bivuze iki? Ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye igihe uzabyarira, ubwo ni ukuvuga ngo hano uzafata 32 ukuremo 31, ubwo ubone ko ari ku itariki ya mbere, hanyuma rya rimwe uhita uryongera ku kwezi, hanyuma bikaba ya mbere z'ukwa 8 2021 kwari guzabyara. Ngira ngo hano murabibonye neza. Noneho ku mezi ari munsi ya gatatu
kuva kuri gatatu kumanura. Ni ukuvuga ngo iki gihe ku kwezi, tuvuge niba uheruka mu mihango wenda ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2021. Iki gihe kugira ngo umenye igihe uzabyarira rero bigenza gute? Kugira ngo ubimenye n'ubundi urakoresha ya system twakoresheje haruguru, ku mezi, ku minsi wongeraho karindwi, ubone 17 z'ukwezi. Ku mezi rero twavuze ko twongeraho 9, mu mezi ari kuva kuri gatatu kumanura twongeraho 9. Bivuze ngo kuri gatatu nitwongeraho 9 tuzabona z'ukwa 12 2021 nibwo uteganya kuzabyara.